Ćao svima! U ovom današnjem videu hoću da vam pričam više o online obuci i devojkama koje su završile u onoj prvoj grupi kada su bile prve prijave. Prijave su bile od marta, prva grupa je startovala 13. aprila i trajala je do početka juna. Devojke su imale 7 časova i 2 bonusa i između tih časova mogle su da me pitaju, konsultuju, rade domaće zadatke i proveravaju zajedno sa mnom da li su na dobrom putu. Ono što hoću da vam pričam o online obuci je da su me devojke sa obuke koje su završile u toj grupi sada bukvalno oduvale svojim radovima, svojim šminkanjima i svojim napretkom. Prosto, kada sam počela da radim na online kursu, ja sam znala da je budućnost u online obukama. Nekako dugo već pratim tu scenu, u toku sam i jedva sam čekala da krenem i ja sa online obukom i znala sam da ću osmisliti dobar plan i program. I imala sam ideju, kada su krenule te prve grupe i prvi radovi, devojke su već u prvim radovima sam mogla da vidim da napreduju gotovo kao devojke sa obuka uživo. Što mi je u početku bilo malo onako, bila sam u fazonu da li su talentovane, pa im dobro ide, ili jednostavno ponavljaju časove, ponavljaju videe, pa mogu da se podsete mnogih stvari, da im prosto bude lakše, da mogu svoj domaći da urade bolje. Kako smo napredovali iz časove, njihovi radovi su postajali sve napredniji, one sve bolje u blendanju, u tehnici, u postavci pudera, da prosto smo došli u fazu kada su i postale ove krajnje radove, ja sam bila oduvana. Dakle, sve ove tehnike koje su zahtevnije, kada su u pitanju oči, kako su prilagođavale različitim tipovima lica, različitim modelima, domaće zadatke koje smo komunicirale između časova, gde sam im davala smjernice da li su na dobrom putu i šta treba da isprave, videla sam da su zaista imali smisla i kroz njihove radove sam shvatila da je stvarno budućnost u online edukacijama, da prosto ovo zaista ima smisla, da možeš da učiš kada ti želiš, koliko puta god ti želiš da ponoviš video i da se podsjetiš. Preporuku proizvoda koje sam im davala, koje sam koristila u svakom videu i tehnici koju sam prikazivala, kao i preporuke proizvoda od skupljih i povoljnijih brendova koje one mogu da kupe kada žele da rade taj svoj domaći zadatak, a da on zaista bude dobro odrađen i da tehnika bude na mestu, je bila od velikog značaja. Ono što je takođe bitno, Facebook grupa sa kojima, gde sam zapravo ja u kontaktu sa svim devojkama sa online obuka, je nešto gde prosto moja zajednica koja živi, zajednica gde se one međusobno pomažu, gde jedna drugoj ukazuju i pomažu o smjernicama, o tome šta misle da je dobro, gde postavljaju svoje radove, gde se međusobno upućuju na neke proizvode, je nešto što nema cenu. Ono što je za mene bilo otkrovenje je u Facebook grupi već neko vreme možeš da držiš live, da bukvalno se ja uključim live i odgovaram na njihova pitanja, gde se one uključe live i postavljaju mi pitanja za sve dodatne stvari koje im nisu jasne ili savete koje su nevezane za same časove, već za formiranje cene, kako se postaviti prema klijentima, kako komunicirati odlazak na adresu, da li se naplaćuje proba ili ne i mnoge druge stvari, je nešto što stvarno nema cenu i gde stvarno mislim da Facebook grupa je od velikog značaja kada imaš podršku, imaš koga da pitaš i imaš kome da se obratiš kada dođe ono stani pani, kako u tehnici, tako i sutra u prvim radovima i kontaktu sa klijentima. Ono što je meni takođe puno značilo je njihov feedback.
Imale su 2 bonus časa nakon ovih standardnih časova kao moju zahvalnost što su poklonile baš meni to poverenje i poverenje u online obuku prvo ovog tipa na našem tržištu. Imale su malu mini anketu gdje sam im postavila pitanja šta misle da je dobro, šta misle da treba se popravi, koliko im je značila ova obuka i tako dalje. Niz konkretnih pitanja gdje sam dobila njihove odgovore da li treba nešto da promenim ili sam na dobrom putu i mogu vam reći da njihovi odgovori koje ću vam ostaviti ovde su nešto što mi je dalo dodatni vetar u leđa da nastavim da radim na ovom online obukama i na usavršavanjima. Tako da u narednom periodu planiram časove usavršavanja kako za njih, tako i za druge šminkere, za vas koji se bavite ovim poslom, koji želite da pružite svojim klijentima nešto više i da radite na svojoj tehnici. Imaćete prilike da se online edukujete na ovaj način, da naučite nove tehnike, da vidite kako ja to radim i zbog čega ova online obuka je toliko bila popularna kod njih i koliko im je značila. Ono što je također bitno da znate, sve devojke su uživo, tačnije devojke koje su želele da polažu uživo su u dogovoru sa mnom dogovorile datum, tako da planiramo jedno veliko druženje, jedno polaganje uživo gdje će prikazivati jednu od tehnika koju se učila na kursu, gdje ću im ja davati savjet i gdje će dobiti sertifikat i uživo da mogu prosto da zaokruže celu ovu priču. Termini polaganja su nam već zakazani za avgust. Jedva čekam da podelim njihove radove sa vama, jedva čekam da ih upoznam i stvarno mislim da je budućnost u online edukacijama, iako je još uvek kod nas potrebno vreme da ovo zaživi. Mnogo je važno da možeš da pogledaš video koliko god puta želiš, da to radiš možda od svoje kuće ako ti je tako lakše, da možda se podsjetiš nekih stvari i bitna je stvar da imaš kome da se obratiš i koga da pitaš kad zapne. Zato sam tu i ja za sve moje devojke, kako sa obuka uživo, tako i sa ovih online obuka, gdje ćemo i nakon završene obuke nastaviti da komuniciramo u našoj Facebook grupi, gdje ćemo deliti radove, smjernice, savjete, gdje će im se uključivati live da im odgovaram na pitanje jer sigurna sam da će ih biti, pogotovo kad krenu da rade sa klijentima i prosto želim da pratim njihov napredak i da budem tu za njih. Ukoliko si ti neko koga zanima obuka ovog tipa, budi slobodno da me pitaš, da me kontaktiraš i vrlo rado ću ti odgovoriti na sva pitanja. Do tada, puno te pozdravljam!